kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbc-gahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Muriwe hoteza amatwi BBC Gahuza miryango aho uri hose kwisi, ikaza kuri radio, kuri Facebook live ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi turambura mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 2 z'ukwa 12 2019. Abategetsi b'ibihugu n'abayobozi mu rwego rw'ubuhanga bwita kwihindagurika ry'ikirere bari mu biganiro bizamara ibyumweru bibiri mu mujyi wa Madrid, mu gihe hakomeje kuzamuka umwuka w'ubwoba buterwa n'ubukana bw'iki kibazo. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziremeza ko zagabye igitero ku barwanyi bitwaje intwaro mu burasirazuba bw'igihugu mu mpera z'iki cyumweru. Izo ngabo zishamikiye ku ihuriro ry'amashyaka MRCD. Barayivugaho iki? Cyarabaye ikibazo n'uko bigikomeza. Nze ko cyabaye amahanga akababizi, hakozwe iki? Icyo nicyo kibazo, hakozwe iki? Mu Rwanda hatangijwe inama mpuzamahanga ya 20 yo kurwanya icyorezo cya sida. Inama igomba kumara iminsi 5 mu murwa mukuru Kigali. Abahabwa imiti yo kugabanya ubukana bw'indwara ngo hari bimwe bagomba kwitwararika. Tuba twifuza ko bayifata neza, niba sibe gahunda ya muganga bakayinywa neza uko bikwiye, niba yivange n'inzoga, niba yivange n'ibiyobyabwenge. Muri aya makuru kandi tubafitiye n'ay'imikino ayobowe na Jacques Nitegeka. Byose n'ibindi bikubiye muri amakuru ni mukanya nyuma yuko Mark Niyonkuru atugejejeho andi makuru avugwa kuri BBC. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryatanguje ibiganiro bijanye n'ihindagurika ry'ibihe mu gihugu ca Espagne, mu gihe umwitwarariko ujanye n'ihindagurika ry'ibihe ugumukomera. Ashikiriza ijambo muri iyo nama izomara indwi zibiri, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko isi igeze ku rugero rwo gutora hagati y'icyo yise intambwe itazosubira inyuma n'intumbero yo kwizera ko bazoshika ku rugero rwo kugabanya burundu ivyuka by'iki gisengero c'umubumbe w'isi bita carbone gushika mu mwaka w'2050. Abahinga baragabisha makungu ko muri amezi 12 aza habwirizwa kuba hateguwe imigambi y'ivyokorwa biboneka bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Umukuru w'igihugu c'izinga rya Marshall muri Pacifique yo hagati, Hilde Hein, yasavye ibindi bihugu kongereza intererano yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe, ataruko naho ngo igihugu ciwe cugarijwe n'imyuzurire kubera urugero rw'amazi yo mu kiyaga rwaduze kizoba giciriwe ubwo gupfa. Kubona ibihugu bije bidafise umugambi ubone kugaragaza neza uko bizoterera bikanashika mu mwaka uza vyashizemo akigoro kadasanzwe, ibi ni nko gucira urubanza kazoza kacu, nukureka igihugu cacu ngo gipfe. Tukivuga ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe, imvura nyinshi irabandanya kugwa ihitana ibintu n'abantu mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, aho ikubura ibigwati kabisiga mu myuzure y'amazi, ikongera igasambura imisozi nko muri Kenya. Inzuzi zataye inzira, ibiraro n'amabarabara navyo birasambuka. Abantu batari munsi ya 3 baguye mu buseruko bwa Kenya muri iyi minsi ibiri heze, abandi nabo ndwi bapfiriye mu gihugu ca Tanzania. Abaharugwa mu bihumbi bataye izabo kubera imvura ivanze n'igihuhusi. Abahinga bakavuga yuko izokomeza kugwa no mu ndwi iza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimesha ko abantu batari munsi y'imiliyoni 3 bari hirya no hino mu buseruko bwa Afrika no mu ihembe rya Afrika nyene bashikiwe n'iyo mvura. Mu gihe imyerekano y'abiyamiriza leta ibandanya muri Iraq, ikabigeze mu kwezi kugira gatatu, umuguri kwisonga mu ihanira hagati y'akazina muntu muri ico gihugu urafise amakenga ajanye n'irengero ry'abantu batari munsi ya ndwi babuzwe irengero inyuma yo kugenda mu myerekano yabereye mu gisagara ca Baghdad. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riharanira hagati y'akazina ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riharanira hagati y'akazina muntu Human Rights Watch rimesha ko abantu 4 batarabonwa irengero.
iryo shyirahamwe rimesha ko bitaramenyekana neza ko baba baranyurujwe n'inteko za leta canke n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Human Rights Watch yasabye abayobozi muri ico gihugu kubahiriza amabanga bajejwe bakongera bakarinda abanyagihugu ubwo bugizi bwa nabi. Muri ako kanya nyene ikigo kijejwe agateka na muntu co muri ico gihugu cagendeye ibohero muri Baghdad gisanga hafungiweyo abaganga bavura abantu imbere yuko bajana kwa muganga, abakora ku buntu mu gisata c'amagara y'abantu hamwe n'abanyeshure bo muri kaminuza. Iyi ni BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres mu Bwongereza. Mushobora kudukurikira kandi kuri Kisoro FM mu maruko bwa Uganda no kuri Facebook Live. Ubushinwa n'Uburusiya bwatanguje inzira y'umuhora uzotwara gaze y'Uburusiya ijana mu buraruko bw'Ubushinwa. Uyu mugambi ukaba ubaye usa n'uko Uburusiya bwafashe intumbero yo gukorana n'ubuseruko kubera imigenderanire n'ibihugu vya Buraya hamwe na Amerika yagiyemwo agatotsi. Umukuru w'igihugu c'Uburusiya Putin yashimangiye uyo mugambi avuga ko utuma gukorana hagati y'ivyo bihugu bibiri kubijanye n'amasoko ntanganguvu bigera ku yindi ntambwe nziza. Umuhora wa gaze wo muri Siberi uri mu minwe y'ikigo ca Gazprom ushobora kuzoba uri kilometero 3,300 kugira ushobore kwemerera Uburusiya kongereza amasoko ntanganguvu Ubushinwa bukeneye. Inkuru ya Sarah Rainford mushikizwa na Yvette Kabatesi. Abayobozi b'ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya batangije umuyoboro bifashishije uburyo bwo kurebana ku mashusho ariko batari kumwe. Wari umuhango utoroshye, ariko Perezida Putin yatangaje ko uwo mushinga wiswe ingufu za Siberia ariyo masezerano kuri gaze akomeye kurusha yabayeho. Yongeraho ko byashize ku rwego rwo hejuru ubufatanye mu bijyanye n'ingufu hagati y'Uburusiya na Beijing. Kubaka uwo muyoboro wa gaze byari igikorwa kiri ku rwego rwo hejuru kandi kitoroshye. Ibirometero hafi 3 by'ahantu hagoye cyane harimo ubutaka bwahindutse urutare kubera ubukonje, imigezi ndetse n'ibishanga. Ntihazwa amafaranga yose yakoreshejwe kuri uwo mushinga. Hariko haraba umuhango wo gusezera ubwanyuma abasirikare 13 b'Ubufaransa baguye mu ndege z'ingwano zagonganye mu gihugu ca Mali bariko baragwanya imigwi y'abagwanyi isunga umurongo ukaze w'idini rya Islam. Umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe na mugenzi we wa Mali Ibrahim Boubacar Keïta bitavye uyu muhango bera mu kibanza Les Invalides kiri ku mugwa mukuru Paris. N'abanyagihugu bandi bari bemerewe kwinjira muri ico kibanza kiranga kahise k'igisirikare c'Ubufaransa. Abo basirikare bahawe umudari wa mbere uranga uwakoreye igihugu c'Ubufaransa ibikorwa vy'igisirikare bita Légion d'honneur. Abasirikare baharugwa mu bihumbi barungitswe muri Mali kuva mu mwaka wa 2013 inyuma yaho imigwi ihagaze ku murongo w'idini rya Islam kaze wafashe duce tumwe tw'ico gihugu. Amakuru ava mu buraruko bushira ubuseruko bwa Syria avuga ko abanyagihugu 10 basanzwe baguye mu gitero c'indege z'ingwano mu karere kanini gasigayemwo abantu benshi batavuga rumwe na leta mu ntara ya Idlib. Imirimbanyi ivuga ko abandi 15 nabo bakomeretse ku isoko riri hafi y'igisagara ca Maret al-Numan. Muri iyi misi ibiheze ingwano zarakomeye hagati y'inteko za leta, intagondwa za Islam zivuga ko zigwanira intambara ntagatifu ya jihad hamwe n'inyeshamba zitwaje ibigwanisho zigahitana abanyagihugu bari hafi y'ijana. Izo nizo ngwano zikomeye zabaye kuva Uburusiya burenze ku masezerano yo guhagarika ingwano yari yemejwe mu kwezi k'umunani. Hafi abantu imiliyoni 3 barataye izabo muri Syria. Jacques Président. Urakoze Mark, niyo nkuru kuri aya makuru ya BBC.
kazi ku makuru arambuye duhera ku nama ikomeye ibereye Madrid ihuriwemo n'abategetsi b'ibihugu n'abayobozi mu rwego rw'ubuhanga bwita ku ihindagurika ry'ikirere bakaba bari mu biganiro bizamara ibyumweru 2 muri Espagne mu gihe hakomeje kuzamuka umwuka w'ubwoba buterwa n'ubukana bw'iki kibazo. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yavuze ko isi iri gusingira urugero ngo rudasubira inyuma. Hagati aho umuryango utabara abana bari mu kaga Save the Children uravuga ko ingaruka zihindagurika ry'ikirere zateye ababarirwa muri za miliyoni ibibazo by'inzara. Uyu muryango uravuga ko miliyoni 33 bugarijwe n'amage y'ibura ry'ibiryo bihagije kubera imiyaga ikomeye ndetse n'amapfa. Inama izagerageza rero kugera ku ntego zo kwemeza ibihugu byose kugabanya ibyuka bihumanya ikirere, ariko twashatse kumenya uko iki kibazo kimeze muri rusange. Mvugana na Jean Chrysostome Ndengendahayo, impuguke mu rwego rw'ibidukikije, ntangira mubaza aya magambo avugwa na Bwana Guterres. Amagambo Guterres avuga n'amagambo ashingiye kuba ibihugu byinshi cyane byaragiye bihura inshuro nyinshi yuko ibihugu byahuriye i Paris, maho bigahura no mu Rwanda, bikongera bigahurira no mu gihugu cya Polonye. Ibyo bihugu byagiye bikora amasezerano, ariko mu by'ukuri ibihugu byinshi cyane usanga ayo masezerano bitayubahiriza nk'uko baba barabyumvikanyeho. Ariko impamvu nta yindi, impamvu ijyanye n'ibibazo by'ubukungu, kuko ariya masezerano mu by'ukuri yagenda yumvikana mu buryo ibihugu bigenda bihagarika imikorere kugira ngo bitakomeza guhumanya ikirere. Byari byumvikanye yuko byashakisha uburyo byahagarika ubwiyongere bw'ubushyuhe ku gipimo cya 1.5. Aho rero bikaba byumvikana ko niba ibihugu bidakomeje kubahiriza amasezerano bigenda bikorana ari ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu uwo Guterres ashobora kuba afite impungenge. Hakorwa iki mu buryo bufatika kugira ngo ibingibi avuga bikosoke? Mu by'ukuri ibihugu byose usanga byirukankira iterambere, kandi ugasanga mu by'ukuri hari abantu bagenda batorwa kugira ngo bayobore ibihugu, bakaba nabo bagomba kugira ibyo bagomba kwemerera rubanda. Ni ukuvuga yuko akenshi bashyize nibashyira mu bikorwa aya masezerano, hari nk'inganda bashobora gusaba ibintu byinshi ku buryo izo nganda zishobora kuba zafunga, cyangwa se izo nganda bigatuma zishobora kuba zakwimukira nko mu bihugu bitaratera imbere. Niyo mpamvu usanga ibihugu akenshi bifite ubwoba kugira ngo bibe byashyira mu bikorwa ayo masezerano. Hagiye hakomeza kubaho ingufu z'imiryango itegamiye ku nyungu. Izo ngufu zishobora kuba zizagira ibintu byinshi cyane zishobora kuba zahindura. Tugarutse nko ku mugabane wa Afurika, uburyo ibihugu byinshi byayo byatera imbere, byagenda gute kugira ngo bitere imbere mu by'ukuri hatabaye kwiyambaza ingufu nyinshi ahanini ziri mu bizitera guhumanya ikirere? Ibihugu bishobora gutera imbere ni ibintu bishoboka cyane, kubera ko ibihugu bitaratera imbere byo ubwabyo bishobora kuba byishakira ubushobozi binyuze mu bihugu bindi usanga nabyo bidafite ubuhanga buhanitse kugira ngo rikingire ikirere. Ahanga ndavuga nk'ibihugu bitarashobora kugira ubwo bushobozi bwo kugira ngo bibe byakora nk'amamashini afite utuyunguruzo dushobora kuba twafata iyo myuka. Ibyo bihugu byose bishyize hamwe, ari ibihugu bikize n'ibihugu bikennye, bikoreye hamwe ku buryo nk'ubumenyi ibihugu bikize bifite bukaba bwabukoresha mu kugira ngo bufashe ibyo bihugu bikennye kugira ngo ibyo bihugu nabyo bigira ubushobozi bwo kugira ngo byubake inganda zifite ubuhanga nk'ubw'ibyo bihugu byateye imbere. Aho ngaho nkaba numva yuko ibyo bihugu bikoranye muri iryo terambere mu buryo bunoze bishobora kuba byafasha mu by'ukuri. Jean Chrysostome Ngendahayo. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo z'icyo gihugu zemeje ko zagabye igitero ku barwanyi bitwaje intwaro mu burasirazuba bw'igihugu mu mpera z'icyumweru. Umuvugizi w'ingabo za Kongo Kapiteni Jean de Dieu Kasereka yemeje ko icyo gitero cyagabwe ku mutwe wa gisirikare wa FLN w'ishyaka rya CNRD, ariko yanze kwemeza amakuru avugwa ko habaye n'iyicwa ry'umuyobozi w'ingabo General Jean Pierre Gassene. Navuganye na Kapiteni Kasereka ntangira mubaza uko byagenze. Ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye igikorwa cyo kurwanya umutwe wa CNRD. Uyu nawo hakaba ari ishami ry'inyeshyamba za FDLR zari mu karere ka Karehe. Twabashije rero kwisubiza uduce twinshi twari mu maboko y'izo nyeshyamba z'uwo mutwe w'abanyamahanga. Ubu ngubu twarabatatanije.
mwigaruriye uduce tungahe? twabashije kwisubiza uduce twinshi muri ako karere turimo ahitwa Kasheyi. Ubu rero ingabo za leta ziragenzura ahantu hose hari mu maboko ya CNRD. Haba hari abapfuye? Nawe urabyumva, iyo hari urusaku rw'imbunda zishobora no kugira abo zihitana, ariko tuzabaha umubare uyoboye imirwano aduhaye icyegeranyo cy'ibyabaye byose. Turumva n'amakuru avuga ko umuyobozi w'ingabo General Jean Pierre Gaseni yishwe. Ibyo nibyo? Ayo makuru ntabwo nari nayabona, ariko ngiye kureba niba ariyo. Ntabwo nari nabona icyegeranyo cy'abayoboye imirwano. Ninkibona nzabaha ayo makuru. Hanyuma ibivugwa ko mukora ibi bikorwa bya gisirikare muri kumwe n'ingabo z'u Rwanda, byo mubivugaho iki? Oya. Ibikorwa bya gisirikare biri mu gukorwa hose mu burasirazuba bwa Kongo birakorwa n'igisirikare cya leta cyonyine. Nta mpamvu twahamagara ingabo z'amahanga kugira ngo zigabe ibitero ku butaka bwa Kongo. None suba abaturage batuye mu duce twabereyemo iyo mirwano bari hehe? Igihe twarasanaga n'inyeshyamba abaturage baratatanye, none ubu ngubu kubera ko hari agahenge turimo gukangurira abaturage kugira ngo bagaruke mu byabo. Kapiteni Jean de Dieu Kasereka, umuvugizi w'ingabo za Kongo. Uyu mutwe se wo ubwawo uvuga iki kuri iki gitero? Faustin Twagiramungu ni umuvugizi w'ihuriro ry'amashyaka ya MRCD ukorera hanze y'igihugu. Navuganye nawe ntangira mubaza niba yemeza aya makuru iki gitero koko. Ku itariki ya 26 z'uku kwezi gushize twatanze itangazo twerekana ko impunzi ziri muri Kongo z'abanyarwanda cyane muri Kivu y'Amajyepfo zatewe n'ingabo za Kongo harimo n'ingabo z'u Rwanda. Ngira rero no kuri radio yanyu bimwarabibonye twabwiraga amahanga ko icyo kibazo kigomba kubonerwa umuti, ko abantu batazajya bicwa nk'inyamaswa zihigwa mu mashyamba. Kandi niko byagenze koko, cyane dushaka kwerekana ko u Rwanda rufite amayeri n'akagambane ko kugambanira abanyarwanda rukoresheje ubuyobozi budafite imbaraga bwo muri Kongo. Ibyo rero byarakomeje, dutanga irindi tangazo rya kabiri. Turongera tubwira n'umwe, tubwira n'abantu bashinzwe impunzi muri HCR ko icyo kibazo kigomba kubonerwa umuti byanze bikunze. Ntabwo impunzi ziri muri Kongo z'abanyarwanda zirimo ku bwende bwazo. Hari impamvu zituma badashaka gutaha, hari impamvu. Ntabwo bakunze muri Kongo, ubaye mu Tuburi, ubaye mu Nyobo nk'Inyaga, wabonye aho biciye umuntu witwa Mudacumura aho yarara kuko hari hameze, none utekereza impunzi zirara. Niyo twarabwiye amahanga, tukabwira ibihugu duturanye, tukabwira abandi bantu bose bumva bafite impuhwe zo kurengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Biratangaje cyane kubona izo ngabo zijya kuvuza induru hirya no hino zigamba ko zishe abantu muri Kongo. Icyo gitero koko rero cyabaye, muracyemeza ko cyabayeho muri Kongo? Cyarabaye. Ikibazo ni uko bigikomeza. Nze ko cyabaye amahanga akaba bizi hakozwe iki? Icyo nicyo kibazo, hakozwe iki? Mwaba muzi abasivile bapfuye barangana iki? Nta mubare dufite, ariko abapfuye n'ibihumbi. Bafite impapuro za HCR. Ngira ngo igisirikare cya Kongo cyo kiravuga ko ingabo z'imitwe yitwaje intwaro ziri ku butaka bwayo z'abanyamahanga zigomba kurwanywa zikavanwaho. None mwebwe ntago mubona ko mu kurwanira mu gihugu cy'abandi bishobora guteza imvururu ahubwo mu gihugu ndetse no mu karere? Wakubwiye ko abarwana ari impunzi ninde? Wakubwiye ko abo bantu bo muri FRN bafashe intwaro barwanya Kongo ninde? Abantu bo muri FRN bafashe intwaro bajya kurwana mu Rwanda. Perezida Kagame niba yumva ari umugabo cyane, yagenda abwira amahanga avuge ko nta FRN iri mu Rwanda. Abantu bararwanira mu Rwanda, ubu bakajya gutera muri Kongo ngo nibo baturuka. Ibyo biratangaje ariko. None amakuru avuga ko umuyobozi wari uyoboye ingabo zanyu hariya muri Kongo yaba yishwe, niyo koko? Nibyo nabyumvise, witwa Jean Pierre Gaseni baramwanditse bagize bate, ibyo ntacyo nabivuga. Ntabwo ndi ku rugamba, nta n'ibimenyetso nahawe nabo ngabo bivuga ko barwanira muri Kongo. None niba koko iryo yicwa ry'uwo mujenerali Jean Pierre Gaseni ari ryo koko, ntabwo byaba bigaragaza intege nke mufite z'uko ibyo muvuga bitandukanye n'ibyo mukora? Ariko muratangaje cyane. Nta ntege nkeya dufite, n'ibintu bamwerekane bavuge wenda n'igihe yapfiriye, cyangwa ntabwo ibyo mbizi.
Faustin Twagiramungu, umuvugizi w'ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta y'u Rwanda MRCD. Twashatse rero kumenya icyo leta y'u Rwanda ivuga kuri ibyo, ariko umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe arabihakana, atubwira ko ngo ari icyo yise mu magambo ye propagande, kandi ko ngo kuva kera ibibaye byose muri Kongo abatavuga rumwe na leta y'u Rwanda babyegeka ku Rwanda kandi atari byo. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva kandi kuri Kisoro FM muri Uganda, ndetse no kuri BBC Gahuza.com, kuri Facebook uratwumva tureba kuri BBC Gahuza. Isaa 1:11 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye mva ubu rwose byambujije amahwemo neza. Wabivumbuye utese? Wamaze kubafatana? Ariko uzi ibintu barimo gukora kuva ku munsi w'ejo. Wabifatiye imbona nkubone? Oya, mu by'ukuri uwo mugabo bahararanye sindamubona. Ariko nyine umunota ku wundi baba bavugana kuri telefone, kandi nta nubwo anatinya kuvugana nawe, ntibereye rwose ari imbere yanjye kuri telefone. Ni 12:45 kuri BBC. Tugarutse ku makuru yo mu Rwanda, ariko tuyafatiye mu Bufaransa. Amakuru aturuka muri icyo gihugu aravuga ko umuryango w'abanyarwanda baba muri icyo gihugu CRF watanze ikirego mu cyumweru gishize ku bushinjacyaha bwa Repubulika y'i Paris barega umwanditsi w'ibitabo Charles Onana. Uyu muryango uravuga ko mu biganiro Charles Onana yahaye televiziyo RCI yo mu Bufaransa yavuze ko ngo nta jenoside yakozwe mu Rwanda mu 1994. Abunganira uyu muryango Maître Richard Gisagara aravuga ko ngo babanje kwitabaza inzego z'itangazamakuru, batanyuzwe bitabaza ubushinjacyaha. Navuganye nawe mbanza kumubaza uko byatangiye. Byatangiye bitewe n'amagambo Charles Onana yavugiye kuri televiziyo yitwa RCI. Televiziyo RCI, chaîne RCI ikaba ari imwe mu zigize groupe TF1, yo groupe nini mu Faransa ya televiziyo. Akaba rero hari mu kiganiro cyaciyeho cyitwa Tout le monde, kiyoborwa n'umunyamakuru witwa Vincent Evouet. Ikibazo Vincent Evouet yamubajije, noneho Charles Onana mu gusubiza asubiza ibyo amubajije, anongeraho yuko nta jenoside yabayeho mu Rwanda. Twe twumva rero ayo magambo kuva ko nta jenoside yabayeho mu Rwanda ari guhakana jenoside kandi bitemewe mu Bufaransa, nk'uko mubizi itegeko ryagiyeho rimaze iminsi rihana umuntu wese uzahakana cyangwa se uzapfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko Maître Richard, uwo Charles Onana koko yahakanye ko nta jenoside yabaye mu Rwanda muri icyo kiganiro? Communauté Rwandaise de France mpagarariye na association, nanjye ku bwanjye nuko tubyumva, amagambo yavuze uko tuyumva, twe tumva bivuga ko nta jenoside yabayeho, kandi tukaba nta na gushidikanya dufite kubera ko ni ibintu asanzwe avuga. Ngo rero urukiko ruzavuga niba twibeshya cyangwa tutibeshya. Ariko ngira ngo yenda yaravuze ko ahubwo hari ibivugwa bindi bidasobanurwa mu Rwanda, ariko ntabwo yigeze avuga ko nta jenoside yabaye mu Rwanda. Dushobora ko tutarumvise amagambo amwe, sinzi nawe kiganiro mwe marabashije kucyumva. Yavuze ngo kuva muri 1900 kugera mu 1994 nta jenoside yakorewe Abatutsi igeze ibaho mu Rwanda. Nuko yabivuze, phrase nuko nguko ivuga. None iki kirego rero ubu ngubu mwakijyanye he? Mwari mwagitanga? Twe ntabwo turi abantu bihutira kurega gusa, kuko turabizi neza imanza ni ikintu umuntu ajyamo yavuze ukundagira. Ikintu cya mbere twabanje gukora, twabanje kwandikira CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel, akaba ariyo institution ihagarariye abanyamakuru bose mu Faransa, abanyamakuru n'itangazamakuru mu Faransa. Ikaba rero ariyo ireba niba abanyamakuru bubahirije deontologie ibagenga. Ikintu cya mbere twakoze ni ukwandikira twibuka deontologie, bwo kuba atabyumva ni uburyo bugenzura nimba ihame ry'umwuga w'itangazamakuru ryakurikijwe. Voilà, ryakurikizwa nk'uko mubisobanuye exactly. Tubanza kuyandikira tubavuga tude ibintu byabayeho ku bwacu turumva binyuranye na deontologie y'abanyamakuru, ni izihe ngamba mufata kugira ngo bibe byahanwa cyangwa se bitazongera kubaho. Kugera kuri uyu munota ntabwo turabona igisubizo cyabo, ariko ubundi hari igihe bishobora gufata umwanya kugira ngo badusubize, ariko twe twumvise twakomeza gutegereza igisubizo dushobora kuba cyangwa se tuzakibona. Icyo ni cyambere twakoze. Icya kabiri twandikiye ubuyobozi bwa chaîne RCI tubibutsa yuko guhakana jenoside mu Faransa ari icyaha gihanwa n'amategeko, kandi ko byagenda kose batagomba kuha umuntu urubuga kugira ngo anyuranye n'amategeko y'Ubufaransa. Baradushubije
ibaruwa batwandikiye ntabwo yadushimishije. Ikibazo cya onana ntacyo bigeze bavugaho, gusa batweretse ko guhera kera na kare bavuze ko jenoside yabayeho, bavuga twebwe twagiye tuvuga ibiganiro ibi n'ibivuga ko jenoside yabayeho, ariko icyo twavugaga ntabwo twavugaga ngo batubwire amateka yabo, twasaga ko batubwira icyo bavuga ku magambo specifique yavuzwe na Sharonana. Tubonye rero ibyo igisubizo cyabo kitatunejeje, nibwo twahisemo gutanga ikirego muri parike. Ubu rero procureur wa Repubulika wa Paris n'ugifite, tukaba dutegereje ko atubwira icyo umwanzuro azagifataho. Maître Richard Gisagara uhagarariye uburanira umuryango w'abanyarwanda baba mu Bufaransa. Turacyari mu Rwanda, hatangijwe inama mpuzamahanga ya 20 yo kurwanya icyorezo cya sida. Inama igomba kumara iminsi 5 mu murwa mukuru Kigali. Mu muhango wo gutangiza iyi nama byagaragajwe ko hamaze guterwa intambwe ikomeye mu guhashya iyi ndwara ku isi, ariko hakaba hari n'ibyiciro by'abantu bikenewe kwitabwaho by'umwihariko. Madamu Winnie Byanyima ushinzwe ishami rya Loni rishinzwe kurwanya sida ku isi yavuze ko ibyiciro by'abantu birimo nk'abakora imibonano mpuzabitsina babihuje bagihezwa mu rugamba rwo guhashya sida. Inkuru tuyibaze umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa uri i Kigali. Mu muhango wo gutangiza iyi nama, umuyobozi w'ishami rya Loni ryita ku buzima Dr Tedros Ghebreyesus yavuze ko isi imaze gutera imbere mu rugamba rwo kurwanya sida, gusa avuga ko hagikenewe gukora byinshi cyane cyane ku mugabane wa Afurika ubarura 65% by'abantu bose babana ubwandu bwa sida ku isi. Yavuze ko ubushake bwa politiki bubonetse hose igihe cyazagera hakabaho Afurika itarangwamo sida nk'uko intego y'uyu mwaka ibyifuza. Umuyobozi w'ishami rya Loni rishinzwe kurwanya sida Madame Winnie Byanyima nawe yavuze ko imbaraga zishyirwa mu kurwanya sida zigaragara muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uyu muyobozi yavuze ko impfu zikomoka kuri sida zimaze kugabanywa ku rugero rwa 44% kuva mu mwaka wa 2010. Yavuze ariko ko hari ibice byihariye bisa n'ibidatekerezwaho cyane muri uru rugamba. In 2018, more than half of all new icyago cya sida kiragenda gihindura isura. Mu 2018 byagaragaye ko abasaga 1/2 cy'abashya bandura n'abaturuka mu bice twita ibyihariye. Aba barimwo abakobwa bicuruza, abakoresha ibiyobyabwenge, abatinganyi, abatabasha gusobanura ibirebana n'igitsina cyabo, abanyururu nabo bashakanye. Aba ntibakoresha ibizamini byo kumenya uko bahagaze, nta n'imiti babona kubera ko bakomeje kuvutswa uburenganzira bwabo. Ku ruhande rw'u Rwanda byavuzwe ko abafite ubwandu basaga 90% bahabwa imiti igabanya ubukana bw'iyi ndwara, kandi ko abashinzwe ubuzima batagitegereza ko umurwayi abanza kuzahara ngo babone kumushyira ku miti. Nubwo yishimiye ko imiti iboneka, Minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ubuzima Madame Diane Gashumba avuga ko hari abatitondera amabwiriza yo kuyifata. Tuba twifuza ko bayifata neza, ntibasibe gahunda ya muganga, bakayiboneza uko bikwiye, ntibayivange n'inzoga, ntibayivange n'ibiyobyabwenge, imiti igakora. Tuba twifuza ko muri abo ngabo nanone twavuye ku bantu 100 twavuye 100 bagenda virusi igabanuka mu maraso ku buryo ugeraho usanga mu virusi nkeya, ni nabwo baba batagishoboye kwanduza cyane. Urumva ko ni n'uburyo bwo gukingira bagenzi babo. Tuba twifuza ko nabyo 100%, ariko ntiturahagera. Minisitiri w'ubuzima ni urangije inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Jean Claude Mwambutsa uranakomeza mu makuru make y'imikino. Mwiriwe neza nshuti za BBC, kaze muri iki kiganiro cyacu. Duhereye mu Rwanda mu mukino wo gusiganwa ku magare. Abanyarwanda babiri bari ku rutonde rw'abanyafurika 15 bahatanira ibihembo by'umukinnyi mwiza w'umwaka. Areruya Joseph na Didier Munyaneza uherutse kwegukana Tour du Senegal nibo basohotse kuri uru rutonde. Urutonde kandi ruriho umunya Eritrea Nathaniel Berhane, Ragab Azedine ukomoka muri Algeria, Kudus Berhawi nawe wo muri Eritrea, harimo kandi abakomoka muri Cameroon, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Angola na Afrika y'Epfo. Mu mupira w'amaguru, intambara y'amagambo yari maze iminsi hagati y'abakeba Rayon Sport na Kiyovu Sport yarangijwe n'igitego cya Eric Rutanga cyabonetse ku munota wa nyuma w'umukino. Mu gihe iminota 90 y'umukino yari yarangiye amakipe yombi anganya ubusa ku busa, hongeyeho iminota 4 y'inyongera, maze ku mupira w'umuterekano kapiteni wa Rayon Sport abonera ikipe ye amanota 3. Aya manota yatumye Rayon Sport igira amanota 24 nyuma y'imikino 11 ndetse ihita isimbura Police FC ku mwanya wa kabiri ku rutonde ruyobowe na APR FC yifite amanota 27.
ku mugabane w'uburayi tukiri mu mupira w'amaguru mu kanya kari imbere nibwo hatangazwa umukinnyi mwiza umwaka uza guhabwa umupira wa zahabu mu muhango ubera mu mujyi wa Paris mu Bufaransa. Abanyafurika babiri Sadio Mane na Mohamed Salah bafashije Liverpool kwegukana igikombe cya Champions League giheruka, bari ku rutonde rwa 5 bahatanira iki gihembo. Ngira ngo turaza kumenya uwagitsindira rero mu kanya mu masaha ari imbere. Mwakoze gutema BBC gahuza imiryango, mwari kumwe na Prudence Ngiyumva.